Ubwa nyuma yo kumara amezi 10 bamemba ko rwo mataji mushanju gona gasakeje anyakayo Sacco Limited barukuzana n'akazano ko kusingura ibitereke bya Christmas. Bamemba batari bamwe na bamwe besingurire ibitereke. Nashaba karoni nakatunga within 2 days kubashabire bisanizo n'abahereza hati naheze myezi 3 imbikana Nyakayo Sacco ni banka yanje ninje simisa ninjikunda naresire ba clients 10 bihantandika nayo nimbikaje nayo nyene ndafisima Nyakayo ohereza abanyakayo Sacco ubwira ubumaziremo n'ubuke konke kimbaze gukora mbaze kubareta abantu batakagira ate yashahije kinga mazire meza yashatu konka n'abakiza abantu bataza hansi n'ikumi ukurgira habebembezo ba Nyakayo Sacco Limited ecyane bacikora kwataraho bamemba babo hamwe no kuboreka rukundo. Programu neberho buri mwaka so wahangura hatiya nosa kusanga next year hahangura ndizo so ari aba batabasa kwikwa kozo tukahika twine nawe tuyonse zo mitware bibiri ya members tukabasa kubaketarinjira ngasi kubahereza izo barumwe so ncumayisa ngo tahangura hati akoreje ayongeye kusupportinga Nyakayo no buhereza bwayo bwona then next year tokamanya niyo kizo mbahanguzi nanguna no mwaka guru kwiza draw ebe tuyireho ya savings draw twina mware mbahangure ente abari mbahangure mfura so ari mbahangura TV kugira ngo umwaka guru kwija amazimazi mabandi baguza Sacco ntwe natugamba Nyakayo abwo mukabasa kutwesiga mutaka tumanyire nimpamya ngo hato mutumanyire ntubasa gukora byinji hamwe na nimwe na munongo mbuhereza gwitu obwempereza ya zaroni turi kwereza atari kucereza abantu. Philip Kansimor General Manager wa Nyakayo Sacco Limited ari kugambaho na TV West yashaba abantu utashohoza sento berenje bakebwa kubika hamwe na fizi y'abana babo because twe twinaba twireroni utakatwara roni ukajugure nyama utwireroni igikoze se business kandi warwo mu Christmas obase kushashura utakateganiso. Buri mwaka Nyakayo Sacco Limited ne haba memba baba kasimo k'ekitereke cha Christmas nkakabonero ka rukundo hamwe no kusima ahabwa TV West ndera akiza ubwo wamari